nemvuze iri zina akakagara abantu bitonde bagabanya karero na feri iri zina tubona ukubari tumbagije abantu barasara niko sho nashatse kuvuga kuri uriya mugore je ntanico mubaraho yako hategereza niyo mpamvu navuze ngo iyi soko yanduye n'abavoma bavoma ibiro kuri abiri anti yavuze yabyituma urumva se kuko mbere yuko avuga biriya twakaza twandikirana je namuhujwe n'umuntu arambwira kandi yarakene n'umufasha nakubwiye ko umuntu bagitire umugabo w'abasinga ntari nakura ari hano ngo ni Jafet ngo yari atanze aka audio gusa aravuga ngo duhurire mu kagara k'abasinga twebwe tugira ibintu tugira amarangamutima y'ikinyamurenge aza twirutsa sibyo se kandi nimba yaranabisha abo banyamurenge sibyo se simbokana nimba yaranabisha hazogera igihe n'abazobibazwa sibyo se ariko papa kwa muzane ibintu ngurabyemera vuba upa sibyo se ese uyu munsi yoza agabeshura akavuga ati barambeshera. Yes, ibihe byiza abakunzi ba Fisto Media tubahaye ikaze mu biganiro byacu by'uyu munsi aho turi kumwe n'umutumirwa umenyereye cyane evangeliste aho cyane bamwitabaza mu gwerekeza avuga butumwa icyo muziho cyane ndetse n'ijambo yego icyo je muziho cyane ahantu bashaka gwerekeza umuvuga butumwa cyane cyane bazakwitabaza ariko bukeye tutaragera aho hantu reka tubanze twibwira abantu kwanza nange kwinjira mu kiganiro reka bibwira abakunzi bacu kugira ngo none tuze kwinjira mu kiganiro neza. Jewe tuvugana ni Kabuye Evangeliste Kabuye wa wundi mumenyereye abantu baranzi hano hanze baranzi kuri mutandao urazwi cyane ndazwi cyane ari mu gisirimba izina Kabuye rirazwi. Rero nari nkubwiye ko tukumenyereye mu bitaramo tukumenyereye mu ijambo tukumenyereye mu guherekeza abavuga butumwa ariko bukeye twaje kubona ikintu gisa nkaho cyakanze abantu cyane yego batasobanukiwe cyitwa akagara official. Yes, akagara tugafata nka party itemera ku bwoko bwacu buri gupfa itemera intambara ziri kuba iri iwacu. Ese iki kintu wagitekereje gute kuvuga ngo wita akagara ni byavuye he wabitekereje gute? Murakoze cyane nishimiye ikaze ryanyu muri studio zanyu zitwa Fisto Media abantu bakande subscribe share na comment komeze duteze umuvandimwe imbere muzamukurikira ibiganiro bye n'umugabo w'imfura kandi ndifuza ko tuganira neza. Ijambo akagara nararisobanuye bihagije ariko kandi ndongera ndisubiremo nararisobanuye bihagije kandi ndashima ko abantu bamaze kumva ukuri abantu abenshi bamaze gusobanukirwa abantu bamaze kuva mu rujijo abenshi jewe kuri njewe novuga hafi 80%. Yego ya gusa 80% ni imaze njewe gusobanukirwa ya kuri njewe ya sero nuko mzumva ya kubera ko barampamagara barandika mu comment hari n'abatukana kujya nti warebuza umuntu gutukana sero n'imico y'uko umuntu ateye ariko kandi hari n'abashima bakavuga ngo turashima ko hari umuntu usobanura ibintu agasobanura ibintu bikabasha kumvikana sero nuko yabivuze. Nabwiye abantu ngo iri zina si izina ry'icaduka ntago ari cimeza si ikigori cimejeje oya iri ni izina ryamyeho. Tufata urugero nk'iri zina rya Kabuye ubundi Kabuye ntago ari izina ryanje ni izina rya papa yego ni nk'uko uyu munsi wozuka ukamuvuga ngo izina Kabuye ukamuvuga ngo uyu munsi nta munyamurenge uzongera kwitwa izina Kabuye urategera se yego jewe nkavuga ngo no jamais ntibikunda iri zina tiworikuraho ukaja ku mateleviziyo ugakoresha ibitangazamakuru abantu bagasara alert kaba ntibikuraho izina Kabuye oya jamais ntabwo bizorikuraho izina Kagara ni izina riteye ubwoba
hari ikintu bita mu Congereza ngo legacy. Legacy ni umurage. Ni izina ry'umurage. Ni izina rifite amateka ateye ubwoba. Ndakubwira ibintu uratangara. Ubundi izina Kagara yari inzu y'imfura. Iyo bavuze imfura ntibavuze abagabo b'Abanyamurenge. Haraza baza bita imfura batarizo. Yari inzu y'abagabo b'indakemwa. Ntabwo ari inzu ya buri mugabo wari wese. Yari ya buri mugabo wese. Ubugabo bugenda buhunahuna, bugenda buzezeta. Yari inzu iteye ubwoba. Yari inzu basabiragamo abageni. Bamanya nabaje bavuye bakavuga ngo uyu munsi bazoza gukoshanya. Bakavuga ngo bagende bahira ibyatsi byiza by'ingeregere. Babisase. Ibyatsi by'ingeregere byabaga ari ibyatsi, si ibyatsi gusa, nabyo ibyo byatsi basizaga muri iyo nzu byabaga ari ibyatsi by'ubwoko. Si inyovu, si ugwarika, hoya, si isovu bazana, si ibyatsi byose bapfaga kuzana, hoya, bagendaga bakazana ibyatsi by'ingeregere, bakazana ibirago bisha, bakamanura inkwi zijya zakorera zo ku idari hejuru. Ese ni nkago rubunga, hari urubunga twita urubunga bitandukanye, rutandukanye n'Akagara. Urubunga rutandukanye n'Akagara. Yego, urubunga yari inzu y'amahombi. Bakiragamo abashitsi ariko cyane bajanye n'iki n'amasengesho. Yego. Igihe gusa himutse umubunga akabura aho yicara, akabura ahaba. Baramufataga bakamushira muri gwa. Akenshi urubunga ntigwabaga runakiranuye. Ariko inzu y'Akagara yabaga ikiranuye. Yabaga ifite ibyumba. Yego. Abantu bararyamaga bakanyura. Oya niyo bataryamaga. Byashobokaga kuba baryama bagashobora kuba bokora abagore ibiryo bazanye, kuko inzu y'Akagara ntibanayitekeragamo. Oya. Ntabwo bayitekeragamo. Baragendaga bagatekerera mu bidekero iriya hirya. Bamara guteka bakazana ibiryo bakaza hano. Habaga harimo amameza ni itaro. Urutaro rwiza. Bagashiraho bamara bakazana amasahani meza y'amabakura apfundikiye n'ibikombe, inkongoro. Cugiye habaga inkongoro, ibikombe bizi kizungu byari bitaraza. Inkongoro nziza zibuganisha. Kandi gana amata yo azoja mu nzu y'Akagara yabaga afite uko abuganishwa. Si amata yangaye yo kugenda gusa ngo wamusuka mu nande utabanje kureba. Hoya, iyo bayabuganizaga barayabuganizaga igihe kinini mbere yuko bava mu kiraro, bavuye ku kiraro gukamisha. Bataraha abana amata, bakazabanza bagakuraho amata azokora mu nzu y'Akagara, bagasuka mu bikombe. Bamara gusuka mu bikombe sivyo bakabuganiza, kandi mbere yuko asukamo akabanza agafata akatsi agakoza mu ziko, akatsa akagira gutya akareba ko muri ya nkongoro tagatokozwa ko bakagiye. Yarangiza akabwira abantu umugore yahinze, akababwira ngo muramenye ariya mata ntimukayakoreho. Ariya ni amata adasanzwe, ni amata yo mu nzu y'Akagara. Aya mata batuzoyakiriza abashitsi baje gusaba Nyamarembo. Urategera, tuzoyakiriza abashitsi baje gusaba Nyamagaju, tuzoyakiriza abashitsi baje gusaba Nyamajana, tuzoyakiriza abashitsi baje gusaba Nyankondwakazi. Urategera, niho basabiraga umugeni. Ba bantu baje gusaba umugeni iyo bazaga, akenshi bazaga bazanye inka yo gufata irembo rimwe na rimwe. Yanga iyivuye kugira ngo bayicanire, habaga ico biti bicaniro mu muco wa Kinyamurenge. Baragendaga ngo bakaraha umuriro wo muri yanzu. Sukurahura umuriro wo mu yindi nzu yari yo yose gusa. Hoya, bakarahura umuriro wo muri yanzu bakagenda bakagira bagakora igicaniro hande gwa yanga kugira ngo sazi zidakomeza kuyirya. Urumva Akagara icarico. Iri ni izina, ni it's a legacy mu ndimi z'amahanga. Ni umurage uteye ubwoba. Abantu barahaze gusa impishi, barimo kwirirwa
baboga mapepo abadayimoni. ariko iri zina ni izina ridasanzwe mu Banyamurenge. Reka wenda reka ndangize nindangiza mwiza abantu bahaze indamu indonke hategera basinze umusindo w'isi ko baraja kuzana ngo bazane ngo iri zina ngo yeye ngo umuntu ngo iri zina ngo mureke umuntu wese dushaka gutuka ngo n'umwanzi w'ubwoko tuba tumutuka tumwise rino zina. Se babuze andi mazina ico mbaza babuze andi mazina za FDR ntizihari bagiye bakaribita ko FDR n'ubundi yasize koza amarore. Ese nibo baribise cyangwa ahubwo nibo bagise abo ngabo bansureke jewe none nakubwira naho iri zina ryavuye sibyo se iri zina bagitirira inzu y'abasinga nabo njewe mfite umutumirwa nzomuzana abasinga se nibo bakundaga kuja muri Kagara itonde yego jewe ndakubwira mvuga ivyonse yego n'uwo mugabo jewe twaricaranye turaganira ndamubaza yatanze record aravuga ngo tuze guhurira mu Kagara k'abasinga sibyo se kuko Akagara kaba mu miryango yose kaba mu basegege kaba mu batware kaba mu Banyakarama kaba muke kaba mu Bagorora kaba mu Barundi mu Bahondogo kaba mu Bakimo ahantu hose karahaba sibyo se byavuye kuri uwo mugabo byavuye kuri uwo mugabo gusa bama bavuga ngo abasinga bose ngo nakagara niyo bazabikura bakabihuza n'abamasunzu. Oya Kagara mu muco w'Abanyamurenge fatebe Akagara ni legacy biri muri naturere yacu nizitugize iyo bicara bafomora iyo bicara bakoshanya iyo bicara habaye imanza abagabo bicara b'imfura bicara mu Kagara babuze ico bita ko FDR zari bagiye bakabita gutyo abo bita ngo nabanzi b'ubwo bagiye bakabita gutyo sibyo ariko iri zina niyo mpamvu jewe nahagurutse ndavuga ngo ndagito amaze abantu barasana impunzi zabuze ico zikora batazi na siyasa bose ntawuzi usoma ikinyamakuru ntawuzi bazaje kuri YouTube bagiye kureba ngo mukunga ariko hari abantu bazi siyasa hari abantu bazi politike ariko abenshi 80% nta siyasa bazi politike ubundi iyo bavuze politike bavuze ko bavuze ubuyobozi politike ni ubuyobozi. Abantu bazavuga ngo ndimugura n'abantu bamwe bakambaza ngo se kungura cyasura muri kanisa nasho nzakibaza niba ukijije ku gatuti ukaba uvuga ijambo rikumvikana ni mu Banyamurenge bafite iyo myumvire sibyo kubereka inshore ntibizogenda kuko byari bisanzwe hategera kubereka imbetse iki ntabwo bigomba kugarura na yanshushu rya kera bazaca umugani bakavuga ngo hari kibadirika hategera muri Swahili hari kibadirika naho na badirika igihe kizogera noneho bazoza bashaka kuntumira rimwe na rimwe bambura hategera se urangije gusobanura ndagira ngo so rero nari mvuze iri zina Akagara abantu bitonde bagabanya akarero na feri iri zina tubona uko baritumbagije abantu barasara niho bakiriha agaciro uzoreba ikintu cy'agaciro ntibaza bakigwanya iri zina rizogira agaciro kataraba ahubwo bazagwanya ikintu cy'agaciro bazagwanya ikintu cy'agaciro noneho reka uradusobanurire turumvise yego iri zina uvuze ko bagise nyine abantu bagwanya ubwoko kubw'inyungu jewe navuze ko ari kubw'inyungu z'abanyapolitiki none se wowe uje kuzanira izina nawe uziri zino impact rifite mu Banyamurenge je se nabyitayeho ese kuki utatekereje se sinogira ikibazo kubera iri zina ngise jewe se nabyitayeho ibyo na twono tutonde hari abantu bahemukiwe dore hano hari abantu bishwe nabo ku Kagara ndagusubiza yego jewe nkora ibintu self confidence ibyo nkora sinkora ibintu mvuze hantumye umuryango uraza ndababwira ngo aya ni amahitamo yaje zico mpetseje gupfa zanumva abantu bavuga ngo gupfa urabona ngo wopfa urabona
bakazana utuntu tumeze nk'iterabwoba gukangakanga gupfa buriya kubi kubaho ni ugupfa uhagaze. urumva wagiye isi uvuga ati nimpfa nzapfa cyangwa tegera musobanura. gupfa buriya bavuga gupfa ni ugupfa uhagaze. nawe gupfa uko gusinzira Bibiliya ivuga gusinzira nogira amahirwe nkabibona se sinzire ngasanga intwari zizeye intwari z'amahame apana ubugabo bw'ubunjubinju ba Petero bakazavuga ngo ntibompamba ngo bambambe mpagaze nk'umwami wanje. Urategereza akavuga ngo jewe mumbambe mu ncuriste ndiza amahirwe ngapfa abanyamurenge bakamenya indangagaciro ari inozi uyu muraga. Urategereza bozabiha agaciro. Urumva se hariko ntiyazanapfa umuntu azapfa umunsi kuragira wagira ngo kuba ntarapfa se n'impuhwe za shitani. umunsi wawe haza umunsi wageze umunsi wageze uzuryama gutyo ukagenda. So rero nje bakunda sobanura abantu bitunda kariro gakeya na fete abakora ibyo iyo abazi iyo bava bamenya niyo baje. urumva ushaka kuvuga ko akagara kawe atari akagara tuzi nta kandi kabaho. ntabwo mukorana n'aba ba Masunzu ntabwo mukorana n'aba ba Sebakiyana. Tegera nkubwire nta kandi kagara kabaho. Aka kagara ni Yesu y'abanyamurenge. Ibi bindi nibyo abantu bahimba. Abo babihimba bagende bashaka andi mazina bazobita. Sinababwiye ko hari za FDLR na za bari kuri bariya na za Boko Haram na za Al-Qaeda bagende bashaka irindi zina babita. Iri ni izina ry'umuco wacu w'abanyamurenge. urumva wishigikiye ubwoko uri twigwaneho uri mubike twigwaneho jewe ndi umunyamurenge ikinarenza twigwaneho ndi umunyamurenge sibyo se ese ko muza mushaka gufata twigwaneho ariko niri kugwanira ubwo ndabaza ko muza mushaka gufata twigwaneho mukayirutisha umunyamurenge sibyo se twese twigwaneho sitwo oya iyo kubera uburyo twicwaga agusubiza abanyamurenge bose se twigwaneho abandi nabaka ibyo urabizi ariko hari abanyine bita akagara itonde hari n'abatarakagara ibi bavuga bande bitwa bande reka ngusobanurire itonde tugende gahoro kaho sibyo se tuganire gahoro yego hari abanyamurenge bari mu mashaka atandukanye sibyo se tuzi ko hari amashaka atandukanye dufite mu gihugu uzugira ngo abanyamurenge bose baba muri twigwaneho uzi ubundi twigwaneho icyo ari cyo twigwaneho n'abantu biyemeje kwigwanaho. Tegera nkubwiye twigwaneho ni parti politique igizwe n'ibice bitatu igizwe n'ibice bibiri. Urategera se igizwe n'igice cya parti politique urategera se cya parti politique kingiki badekara tuzi ko badekara ko twigwaneho ari parti politique ndakubaza ibyo urabyemera? Ndabyemera ibyo urabyemera ko ntuze yabidekaraye Semata? Ndabyemera sibyo se narabyumvise. Hakabaho na twigwaneho nk'abatabaza aribo batwega dutanga imisanzu tukayohereza ruguru tituza tuyiba hasi. Ndabaza sinziga nawe niba uzuyitanga kubera ko intayitanga kubera rya zina itonde twe tuba dushaka gukubitira ikinyoma hagaragara kinyoma tugitsindisha ukuri. Hakabaho na twigwaneho nk'umuntu ku giti cyiwe uko ugena no gutera ino mikoro shaka kukumena ijisho ndi wo kwigwanaho cyane. None buri muntu kurane twigwaneho ku giti cye uwo ari we wese ahava akaje ni twigwaneho. Noneho habe n'utari umunyamurenge ni twigwaneho. Urategera se yego n'abazungu ni batwigwaneho abanyesirayeli ni batwigwaneho ntibarimo kwigwanaho ngo Hamas itabamara sibyo se na Hezbollah ko barakora iki ko barigwanaho. Buriya ndakubwira interpretation y'ikintu yari mbi n'abacumva bacumva nabi. Uzi ko ijambo inyenzi bakaza barikoresha interahamwe bakarikoresha bakarisoma muri Bibiliya bakavuga ngo sinzi uko bakazabihuza bakavuga ngo timukareke inyenzi zibaho. Urategera se bararigisha bakaza bigisha no mu makanisa abantu bazabazana interpretation y'ijambo kubw'inyungu zico bashaka. Twebwe ga Rwanda rugufi amafi mato amafi manini akaturya
politike ni ikindi kindi. Ubusobanuro bwa rino zina waryumvishije? Naryumvise. Ariko se icyo kintu nicyo ari agakingirizo wenda kugira ngo ubanze ukurura abantu wenda uze kubagezaho ushaka. Bro, mvuga ibyo uzi, mvuga n'ibyo nkora. Si byo se? Nimba ari agakingirizo niba bitega igihe kizoza. Si byo se? Twoye kuvuga aho tutaragera. Ko si ukuri? Yego, tutegereze. Ariko ibyo mvuga njewe ndavuga uyu muco wacu w'abanyamurenge. Inzu yacu. Yego. Ariko utangira je nakurikiye ibiganiro byawe utangira ntago wasobanuye akagari cyarico. Voilà. Uvuge ko ari yanzu. Kuko nabonye n'abantu bashatse gufasha ntago babifashe neza kubera ko urakagara. Bari batarabyumva ibintu byose rega abantu ntibazamashuka babyumva uyu munsi ubwo. Ese kutahagaze hariya wenda ngo usobanurira abantu uti ibi bintu sakagara kare yamuzi. Procedure jewe bimeze gutya. Procedure navyo ari uko ntibyakozwe neza. Ntibyakozwe neza ariko cyane bivuye ku bayobozi. Urategese? Wari wamenyesheje abayobozi? Hanze utegeye. Ibintu byose ugiye gufasha abantu si ngombwa ngo umenyeshe abayobozi. Si byose umutima w'urukundo kuja gufasha abantu si ngombwa ngo umenyeshe abayobozi. Si byose uko nyine ngiye kugufasha hanga akavuga ati ngize umutima wo kugufasha. Uko ni mpaka nje gushaka abace y'amata. Urategese? Siko byose bigenda. Gusa ahubwo kubera impamvu z'ibintu biri mu mitima y'abantu nibyo buririyeho. Kurategera kubera kakagara tuzi kubera iri zina abantu bafata kubw'inyungu. Erega ndakubwira hari ibintu muri byose tutaza tuvuga hano mu mazina makuru tukicecekera kubw'impamvu z'ibintu runaka. Nta muntu waje gutukare yaje gutuka umuntu bamubwire ngo n'umwanzi w'ubwoko ngo akorana na FDLR nta bihamya afite. Urategera abafite ibyo yishingikirije kurumva hafite ibyo yishingikirije ibintu byose ntibivugwa. Ese we bari abamasunzu bafata gute? Urategera jewe abamasunzu bafata nk'abanyamurenge. Ibya siyasa uko kubaza ngo aho masunzu wabaye aho masunzu yica abantu uwo bisobanura unyere turi kumwe hano. Hari ibimenyetso bagiye berekana byinshi. Siko mugihe jewe ntabizi nama nemera ngo mpaka kubyemera wowe ngo byemere. Ariko nawe warabyumvise wagiye ubibona. Kuzumva no kuzibibona ni ibintu bibiri bitandukanye. Turi mu gihugu abari mu gihugu barabibonye. Itonde twebwe tugira ibintu tugira amarangamutima y'ikinyamurenge aza twirutse. Si byose kandi nimba yaranabisha abo banyamurenge si byose simbokana nimba yaranabisha hazogera igihe n'abazobibazwa. Si byose ariko no papa kwa muzane ibintu ngura byemera vuruwa upa. Si byose ese uyu munsi yoza gabeshura akavuga ati barambeshera. Si byose wemera ko abantu bazabeshera abandi kubw'inyungu zabo. Ariko abantu bafite ibihamya bavuga ko bafite ibihamya. Itonde ndakubaza wemera ko abantu babeshera abandi kubw'inyungu zabo runaka zico bashaka. Ibyo biba yego ni nayo mpamvu iyo ibintu bigeze muri siyasa iriya hirya tuzi yaravuze hari umugwava n'umwe n'imbaruwa Kirinyaga hano muri Kenya yaravuze ngo siyasa ngo siyiweke ngo kwa roho ako kandi uzugategeye cyane umeze nko mu masaha aravuga ngo siyasa ngo siyiweke hapa kwa roho. Siyasa ni ibiryo by'abakire abakire baza bayakina bwacira bagahura ejo bundi wari uzi ko Raila Odinga na Ruto bohura barimo kwambara isapozisi. Twebwe twarasaze abantu barasaze munani kwa mayanda ngo ndidu makanika yaravuze ngo idubu niriri kuri tele riri kugwa. Kuvuga ibintu usabye ibihanuka by'ibihimbano utanazi. Ariko nabari gutanga support nabo ni nkaho bari hariya twese turayitanga. Ubwo nawe uridu ariko ndakubwira ikintu kimwe. Si byose tuzi ko bazaca umugani ngo baburana ari babiri haba ari umwe buri kwigira nkana. Rurambikanye hangaga umuriro watsa tiducurisha agati nyundiha tweke dutegereze. Si byose kuki udahindurira izina wenda ngo uvuge ati ndihindura izina ndeka ndivuge nisobanurira abantu ariko wenda reka nitwe Kabuye official. Wategereye ibiganiro byanje nage ntegera bimwe na narabitegereye. Tawe ntabwo wategereye kuko waravuze ngo wagiye tegera bimwe na bimwe nta mwanya mwebwe abanyamakuru ntababwira genda usubire mu kirambo genda utegera ibiganiro. Urategera nibwo usumva iri zina kubereka ahubwo umva nureka gute jewe ndi kubera ikibazo rifite rya zina ryambitswe indi sura. Nta kibazo rifite iri zina ryambitswe indi sura. Tegera nkubwire nta kibazo rifite
ahubwo ikibazo gifite abarizanye. Abo ngabo nibo jewe nza hano kugira ngo mbwire nawakemea katika jina la Yesu wanduke warudi waende watafute jina lingine. Bariya bagitwa abarizanye jewe sinzi yo ryavuye. Iyo mpamvu nza hano nkavuga ngo nimba ari we warizanye ngo no tuburana. Kakujya Yobu yabwiye Imana arabwira ngo kenyera kigabo tugire ute tuburana. Warizanye azoze twicara hano mu kirambi cakagara. Urategera mugaraguza hagati imbere y'abagabo. Hirizina rifite indangagaciro rifite valere yaryo. Sibyo se ariko hari gihe isinaga ryambikwa indi sura mbi ukavuga ati reka turishire ku ruhande. Reka ibyo ngibyo. Iyo gusa ni imyumvire y'abantu bagenda bapfundapfundikanya nibikenyere. Ibikenyere si ni mwanzo utaona mwisho. Urumva hari ibzuzi biri inyuma. Hari ibzuzi byihishira imbere. Iyi ni mwanzo utaona mwisho. Reka turacari muri mwanzo. Urashaka twamatugerera muri mwisho tukiri muri mwanzo. Reka tumaze tugume hano muri mwanzo papa. Sibyo se kuko hari ibyo twabonye kuko dore nitangira turatangiye. Tangiye turifuza ibyiza ahubwo yawe warumbwiye ngo ufite intego yihe turayigeraho. Ushaka kuja muri ubona mwe bikintu mugira abanyamakuru ushaka kuja muri siyasa. Kandi siyasa tegera kandi ubona kubaza ibintu bya siyasa byo kunanira ntabyo nzi. Uwo kubaza ngo siyasa rwose uwo kubaza ngo pointi zitatu AFC iri kugwanira cyangwa 5-8 bari kugwanira ku meza bari gushira imbere nizihe. Hari n'igihe utozimenya muzamureka siyasa tuyireke twebwe ntacu tumariye. Urategereza twebwe turi rubanda rwose. Icyo nzi cyo bose nuko bari kugwanira reka ubwoko bareke bari kuko iyo ugiye mu byo utazi uzuvuga n'ibyo utazi tubareke bari ariko nawe urabemera banzureke jewe sikogwa barimo tegera. Iyo uje kurazana ibidahuye jewe ndi hano mu kirambi mbaze byano mu kirambi c'abanyamurenge aka kagara niko ndimo kubera ko ushaka kunjana muri siyasa. None reka je nabonye hari akayori uja gufasha uramuma ndakubaza ubona ndi umunyesiyasa. Iyo ndebye ubona ndi umunyesiyasa. Okay bitewe n'ijambo wari uzanye cyangwa se ryazina twe twafashe ko winje muri siyasa. Oya sibyo jewe ndi muri kirambi c'imfura z'imurenge. Yego nigiye ugiye kumbaza uzumbaza ibingiye aha niho ndi. Rero iryo zina ryo nashaka kubaza hari akayori uja gufasha uramugore. Aravuga ngo je sindakagara ntabwo nufata bya biryo by'akagara. Ese ntiwabonye wenda abantu bakwirukaho bigira gutya tiwagize ubwo uvuga ati reka mpindurire izina ritanze kunzana ibibazo. Ndagusubiza uriya mugore nje ntane kibazo mugiraho kuriya nimbuta nabizi. Ako hari ijambo yavuze ribi tegera ngo bwira habe niyo yovugane iryo ni rimwe yavuze habe niyo yovuga 9. Kurumva se nzambwira abantu ngo isoko ari mbi n'abavoma ibiro. Urabizi uzugira ngo genocide yabereye ki mu Rwanda. Ndakubaje ikibazo genocide yabereye zose nyine sensibilisation nyine kiyo itaneziza sibyo. Genocide yabereye kubera hari ubuyobozi bubi. Ni kwa kundi nyine bavuga ati abangaba bameze gutya mwebwe mumeze gutya mwigwaneho. Genocide yabayeho kubera ubuyobozi bubi. Iyi soko ari mbi n'abavoma ibiro. Urategereza uzi ko abanyamurenge tugira abayobozi batuyoboye ino bayoboye abanyamurenge. Urabizi ko tubagira aba baciye amanise cyangwa ndabaza uzi ko abanyamurenge tugira abayobozi batuyoboye. Nzaba ngaba baciye amani bayoboye imi tubaho tutagira abayobozi. Sawa nyine tugira bari hano baciye amani mbere ya baciye amani sibyo se. Mbere ya baciye amani haba n'abandi. Urumva ubuyobozi ico bushinzwe ubundi iyo bavuga ubuyobozi ntibucamwe abantu ubuyobozi bwunga abantu urabahuza. Urategereza nibyo gaturi kuzira bya gisegeti hariye wizana adashaka abanyamurenge tegera wizana gisegeti andi turi muri gisegeti turi hano muri Kenya nk'impunzi. Kuraje gutaruka ushatse kuvuga impunzi kuraje gutarukira Kinshasa utaragera ne Bukavu utaragera na ndavuga nk'umunyamurenge utaragera na Rubumbashi. Reka siyasa nuzana siyasa izokugora wewe. Sibyo se
nuzana siyasi zo kugora turi kuvuga ibyo tubona reka tuvuge iby'abanyamurenge mu kirambi hano c'imurenge kuko nuzana siyasi zo kugora byose siyasa ni ikintu gikomeye wowe utorisika gufata ngo upeze abakina siyasa ntabwo baba hano aha mu mpunzi aha ngaha twirirwa tuzerera hano dushaka imibereho n'amaramuko iyi ntabwo ari siyasa twebwe turi hano nk'abanyamurenge jewe ndifu ahubwo iyo warumbaje ngo se lengo yawe intego yawe ni iyi iyo turaza kwigera niko nakubwiye uraza kutubwira icyo ukeneye kugeraho urumva se shobora nashatse kuvuga kuri uriya mugore jewe nta nico mubaraho yako urategera se niyo mpamvu navuze ngo iyi soko yanduye n'abavoma bavoma ibiro kuri biriya ntiyavuze yabyitumye urumva se kuko mbere y'uko avuga biriya twakaza twandikirana je namuhujwe n'umuntu arambwira kandi yarakeneye n'ubufasha nagiye nanabisobanura wagiye azi ko ari kuri buze mfite n'amamesaje yiwe n'amarekodi yiwe urategera se sinagiye nk'ugiye gusa nagiye nk'ugiye gufasha umuntu bisanzwe so rero ni ukwitonda tugaruke mu kirambi c'akagari ibindi byo woye kuja mu bintu byozatuna turusha twigarukira hano mu kirambi c'abanyamurenge muri iyi nzu y'akagari naho jewe niho dore ushaka umuntu wese unashaka nahane hazosanga hego reka utubwire intego wenda kubera umwanya dufite mutoya intego yawe ni iyihe intego yanje nuko abanyamurenge tubabana ico dupfana kiruta ico dupfa urategera se ese nkubaza kawe umunyamakuru tuzi ubona ibi bintu wowe bikubabaje iyo ubona abanyamurenge bari mu kujyana baryana ku busa cyane ndabyifuza ko tuba umuntu umwe jewe bindaza inshinga sinza nsinzira biza binantangaza ahubwo muri kanisa bazabigisha nk'ikibazo bigisha muri kanisa koraje kubwira abantu ngo ngo nasira ngo baragenda ngo bakawumba ngo mirango ya gereza ikafunguka banzureke mirango ya gereza yireke izo ni ja pratique nuko abanyamurenge tumeze mu nsengero babyigishe bigisha abantu bumwe bigisha abantu ni kubera iki ako ndakubaza ijambo iyo umuntu aguruka muri kanisa akavuga ngo ndi dubu undi agahaguruka akavuga ngo ndi twigwaneho undi agahaguruka akavuga ngo ndakagara undi agahaguruka akavuga ngo ndi ingwe undi agahaguruka akavuga ngo ndi iki ngiki ririya riba ari kiri kanisa ndakubajije subiza ba nyirabyo babivugaga oya ndakubajije ni wowe mbajije ba nyirabyo bareke nabo tuzobageraho iyo umuntu ahaguruka akavuga biriya bintu wumva ari byo sinokwinjira wenda mu bintu ntazi kandi sindabyumva babivuga reka ngusubize ntabwo ari byo kumwe nicyo cyiza si byose iyo babivuga biriya ntabwo ari byo muri kanisa hariya si yo magambo jewe nagiye numvaho abantu bahaguruka bakavuga ngo umuntu ngo wo mu kagara naza ntimukamuha intebe urategera se hafete ubujiji ni indwara mbi ikomeye turategera ubujiji ni indwara mbi ikomeye yego tekereza muri 2025 abanyamurenge ibintu turi muri antiquite teturanagara no muri moyen âge turacari muri antiquite abandi hano bafite amaparti politique atandukanye urategera se twebwe gusa utuntu abantu gusa bazana bagapfundapfundikanya tw'amafuti gusa tw'amatiku tw'indamu indombi sibose bikatugiraho impact alert kaba kazo usanga abantu hari umuntu umwe wambwiye ngo baramubwiye ngo nari mfite ngo kuzana drone ngo kuza kurasa abanyamurenge wowe ngo jewe iwe ntara no muri antiquite ntara aracari inyuma ya antiquite urategera jewe ndahamya habe no mu ikanisa harashobora kuba harimo umuntu bita ngo nakagara nkuko babivuga si byo se ntibomuhereza ngo hagarike ngo nayobore kandi bazikora akagara urategera kandi muri kanisa hariya si cyo kiyavugirwa urumva zagaze no ku rwego baza batukana abakozi b'Imana bashumba uzugira ngo baza baje kubatuka se abayobozi batabizi se jewe mvuga ibingibi rimwe na rimwe mbivuga mbabaye urategera se
iyo abantu batagira ubuyobozi, iyo batagira ababayobora babibyigenga, umuntu avuga icyo ashaka, si byose tubwire abayobozi. Yego abayobozi iyo tuvugaye buriya nibo tuba turi gupointingaho. urumva uri mu kirambi, uri muri ka kagara k'ikirambi kariye, tegera papa, abantu bumva cyangwa se abantu bazi. Dore ikindi ahubwo irindi jambo tubona, nubwo turi hano muri kino gihugu dufite abayobozi b'abanyamurenge, ariko kandi turi mu gihugu gifite amategeko. Kurumva hari aho wota ijambo gucya kuzorigarura n'icicaro cy'abanyamurenge bikananirana. Uko icyo mvuze abantu abakuru barumvishije cyangwa abo mbwiye barumvishije, hari ijambo wota gucya kuzorigarura, urategera? Hari ijambo wota kuzorigarura n'amafaranga akananirwa kurigarura. Urumva, kubera ibi ni biguza amategeko bikomeye, si byo se? None se wowe ugenda umva ufite umutekano, umva umeze neza, nta kibazo ufite? Mana nasize karovante kuno nyikunda nashaka wanambara kiziriko bene kijye kiri kugera ngana ku mavi, ariko aho usengera uracahabwa ijambo, uracabwiriza, uracahagarikira. jewe habe niyo noryimba je ntaco bimbwiye. Abankurikira hano bangana gutese, uragira ngo abazobatuka babatugwa n'amagambo y'inoze? Ntabo dufite abapagana bamwe kanisa kandi bazababwiriza buri munsi. Shasi nita kuri biri baguhiga, hari n'igihe babiguha kubw'indamu zico bakubonana bagushakamo. Umugabo umwe yigeze kumbaza muri kanisa aravuga ngo ese ngo kuba amajambo ngo abantu ngo kuba ngo bazababwiriza ngo ntibumve ngo ntibage ngo ubona ngo biterwa niki? Harabaza ba general mu itorero nari ndimbo, nari n'umushitsi muri iryo kanisa, ndamubwira ati njewe ndagusubiza impamvu abantu abenshi batatinda cumva. Ndamubwira ati ndagusubisha uburyo bubiri. Uburyo bwa mbere namusubije ikibazo kimwe cya kabiri yanga kungisubiza. Naramubwiye ati ndagusubisha Bibiliya, ngusubisha n'ubuzima busanzwe. Ndamubwira ati impamvu Bibiliya ivuga mu gihe cy'imperuka abantu ngo bazuzana abigisha bajanye n'irari ryabo. Hari igihe mwebwe muzana bamushaka atari Imana ishaka. No kuvuga ko hari abavuga ubutumwa atari abavuga ubutumwa. Hari abo bazana bahuje, bazi ko bahuje amatabiya, bazi ko baramuzana ariko nashikara amakore gitangaza nko kunza ntangisha ifaranga. Turama tubona ifaranga. Shobora naho bagiye bampamagara henshi muje gutangisha ifaranga nkanga. Ubu ngubu cyangwa mbere yuko izina riza. Uretse n'ubu si iki gihe mbivugiye. Igihe cyose bagiye bazaba ubu uzaba nico gihe. Urategera se? Hari igihe abantu bakoresha ikintu sero n'inyungu zico bararikiye zico bagira. Si byose? Jewe ndifuza intego yanje papa tu je nawe. Si byose ukuntu usanga aho bagutsinze bari kukwica nkaguta. Wewe wonsanga aho bantsinze abajenesi benda kunyica abibzi bo muri kino gihugu ukanda. Noye ntibikabeho. Halafu. Ariko ibi bintu biba gucya ubucafu uyu mwanda. Jewe ndubona iyo ndi hano ndasanu akaniko gatuti gakomeye gakurikirwa n'ibihumbi panumwa ibingu bazabazana turoko churches tutanafite n'inana. Baroko churches atanagira n'inane n'amasukuveri, haramwe atagira amasukuveri. Hategera se? Abantu bajijuke, tujijuke. Politike mbi yogeza abantu batazivana. Yo tugeza muri katwebwe tutazivana. Urategera? Abanyapolitiki yo mutagize ubwenge ngo umwama mukeme yakiri kure. Urategera se? Bo tugeza njewe nawe twoza twicana kandi bo bahaza. Kandi ntaco baduhaye nje nawe. Twebwe tubumwe turekane abanyasiyasa bagende bazikina. None se irishurirwa nuvuga ko ari ishurirwa ni wowe ryavuyemo cyangwa se hari abandi mufatikanyije wenda bari hejuru? Ninje nabo babaye bahare none abavuga. Si byose ariko ndifuza ngo banaza faze dufatikanye tu nawe nimba joining uyu munsi. Yego kuzo twigisha abanyamurenge babumwe dukoresheje inonzo yakagara yindi bwa busobanura na guhana. Gusa umuntu ni nk'ako akundi mose yakazabwira abantu akabwira ngo ni murebe hejuru dore namanitse inzoka.
namanitse inzoka y'umuringa si byose ni igishushanyo cy'inzoka yari yakoze mu muringa. Imana yamubwiye ngo abe inzoka yariye ubusabwe si byose abafite virusi y'inzoka nimurebe hejuru murakira nimuze muri ino nzu y'akagara yemwe niho dukirira twese. Abaje kurimbuka se bazabyumva uko ejo muri comment bazama bandika batukana ntibumva tibemera neza ko ari ka kagara uri gusobanura kiwacu ko mu kirambi barumva se bafite virusi. Uze virusi cyarico naya magambo y'abadayimoni babwiwe ndakeka ari rya zina n'ubundi rikaba mu mitwe yabo n'ibyo ndi kuvuga. Nibaze dusubire muri ino nzu y'akagara y'imfura y'Umurenge. Abangaba bababwiye kuko nta muntu uzufatika intatabwiwe. Uzugenda umubwira ngo nasanze warambeshe wambwiye izina ritari ryo. Je nsubiye mu kirambi c'akagara cakindi nje gukuramo virusi. Nje gukuramo ngiye kuri ya nzoka y'umuringa nje kureba na ya nzoka y'umuringa uzerere ni kino kirambi c'imfura z'Umurenge iki. Nibaze hano barisanga muri turanguza tugirote. Urumva cyane cyane icyo ushaka n'ukweza rya zina yongere rigaruke ari rya zina ryiza ry'umwimerere ry'iwacu tushaka ko ryitirirwa bari abantu. Iri ngiri ndanahamya ko ntano wanajyandusha urategera se. Ariko hari abantu benshi riri mu mitwe yabo uvuga icyo kintu bakumva bagiye gusara. Ni abantu banduye ibitekerezo gusa barabanduje ariko iri zina ni naturel ni nk'ukuri ukuri ntigukeneye amaboko gushika urategera se kuko iri zina n'ubundi barasharikoresha. Urubatse ndubatse umunsi baje kugusabira uzugira ngo bicaye ariko je iryo sinarindize kuva kera aho nti wumva kutazi kinyamurenge kubera kutazi kinyamurenge umuntu yokoresha icyo ashaka kubinyungu zica ashaka. Sinakubwiye ko umuntu bagitire wenda tuzazana n'abasaza dore hano sinakubwiye ko umuntu bagitire umugabo w'abasinga ntari nakura ari hano ngo ni Jafet ngo yari atanze aka audio gusa aravuga ngo duhurire mu kagara k'abasinga. Urategera duhurira mu gikari duhuriye yabikoze ku rubuga n'umuryango nta kantu gusa yari yoreje bari nko mu nama baravuga ngo duhuriye mu kagara ngo k'abasinga kuko novuga duhuriye mu kagara k'abasegege si byose ndakavuga duhuriye mu kagara k'abatware k'abanyabyinshi cyangwa k'abarundi cyangwa k'abasinzira. Urategera se bama bafata ibintu gusa biri aho ngaho sanction mugani w'umusaza hakurya Urategera kanaka sanction kanaka kabuye sanction ibintu pirate bikwangari. Urategera papa tugaruke dore aha niho hari ya nzoka Mose yamanitse kurumva kurantegera ese reka nkubaza kandi kurantegera bazira nk'amubwiye dore hari ya nzoka Mose yamanitse mu muringa ni hano mu kagara niho ibintu bizokemukira. Tuhagaruke nimuhagaruke ibintu baranatinze biba byaranarangiye. ese cyane ariko ndashima Imana ko banarivuze iri zina kugira ngo barikomeze kujya ikintu kidahari ikintu kitavuzwe ntikiza gikomera cyane. Nihe mpamvu ushaka kugarura iri zina rigaruke mu Banyamurenge? Ni amateka rifite ni naturalite rifite ni ubudakemwa rifite ni ubunyangamugayo rifite. Niyo mpamvu ushaka ngo rigaruke mu mitwe nako y'abantu. Sino no kuributsa gusa sino kurigara kuko rirahari kurategera no kuribibutsa ariko iri zina n'uyu munsi racakora habe n'uyu munsi uko aha abantu bari bateraniye niho bicaye ni muri kakagara gusa ntibari bazi ko ariho. Niyo mpamvu nawe ejo wicaye twarumbwiye ko utarunarize ko ariko gitwaga je nakuze nzagatorero ko ariho abasaza bicaraga bakaganiraho. Kari agatorero ni kimwe na nukuja imahanga agatorero ubundi n'agatorero akagara ntagara agatorero agatorero bakazagenda bakavugira n'amagambo y'ubushegu babagabo batari imfuru abagabo bajya bibinani bibiri zivuga ngo abagabo bibinani bibe mumwe ikimumura kizi turi umunyamurenge ikimumwe dore umunyamurenge reba oya umunyamurenge wuzuye kuko umunyamurenge agomba kubazi amagambo y'ikinyamurenge iyo bavuze ikimumwe ikimumwe ni igishimbo cabuze imumwe ukamusanga gifitemo ikinogo mo imbere cyaka ine nico baza bita ikimumwe aho uragisobanuye mbitacumva. Reka dusoze ikiganiro cyacu tuzatumira abasaza baze badusobanurira akagara.
uzobazana nje uzobisanga muri studio z'Akagara official. Nanje binteye amatsiko kugira ngo nzatumire umusaza hano azasobanurira abantu niba koko Akagara uvuga ari nta kindi kivyihishe inyuma byibikise politike ni ikintu gikomeye. Abantu bari mukumbwira hari abari mukumbwira hari umugabo umwe wampamagaye arambwira ejo bundi ngo yicaye ngo ahantu ngo ni bane ngo none ngo bariyenga 2,000 none ngo barambwiye ngo mfite amafaranga y'Kinshasa ngo nimbohereze ngo 2,000 ngo bishure ngo bire abo bagabo bategera muje kubasubiza ndabwira ati nyafite amadolari ntavunjije nihangane ntavunjije nija kuvunja nari mfite menshi n'amadolari nanyereje ari menshi n'amadolari kandi amwaracyari no kuri banki ahubwo ko ndabona mwakoresheje make ibintu gusaba kamba barurunga. Ese wenda si uko wabona wenda niba warakoraga mbere ubutagikora cyangwa uracakora n'ubu zo wakoraga mbere iyo nje kuba mfite amafaranga no kumbona byo kugoye habe naha muri abanyamurenge simba nkibarimo barimutse waragiye uzi iyo mbamba uzabagira amafaranga azabatera umutekano muke bakaje gushaka imbwa zibarinda mu bipango imbwa zazirara zimotse hejuru y'inzu zabo haba insinga z'amashanyarazi na za kamera uzahomba sindagera iwawe nibera hano hirya mugumu hahandi narangiye abantu hafi n'ikanisa ryo kwa Alex naho ngaho. Reka dusoze ikiganiro cyacu urakoze cyane uradusobanuriye kandi ibyo dusobanuriye twizere ko ari byo bya nyabyo atari ibindi bintu ahubwo mpereza ijambo rimwe mbwira abantu reka niba ari cyo ubwira abantu inama cyangwa iki dusoza ikiganiro cyacu. Yego ndabakunda mw'abanyamurenge mwafura z'imurenge timukemera ikinyoma urangije uko nteye ni naco cagoye abantu jewe nanga ikinyoma ikinyoma gutya umuntu akamabesha ikintu turi kureba ntaratangara uzi ko umuntu azabesha ikintu akama gihimba gutya bakama bacuriraho n'umuryango wari ukasa n'ukiyobotse ari kinyoma aho no hagwa gutya bakama bancije usigutya zirikinyoma ese urubuga rwanyu rwa famille bigeza gukuraho cyangwa urashaka kurubuga ni vie privée yawe iyo ni na vie privée yawe habe nibona kuraho hari abagiye bazikugwaho sibyo se ibyo nabyo bibaho ibyo mbibajije kuko mbizi kubera ko nabyo n'ubujiji tujuru ni bwabujije kuko abanyamurenge ntituzi ico bita opinion n'ubudasa ni ijambo ry'ikinyamurenge kuntu abantu bagize gute yego ibyo nabyo bibaho timuza mwana mu muryango mukabana mutaza mwumvikana uzabikuraho amaraso se ko atavukana atuze baze muri nonzo dore ahantu hari dore ico ndi kuvuga ahantu hari yanzoka ni hano muri inzu y'Akagara urategera papa baza ni yanzoka yo muringa tugire gute twigisha abantu bumwe tubigisha abantu gukora bajijuke pana umuntu wese umuyaguze uhinda gutya twese wamutujana ejo nugaruka ukuzongera tugaruka turasa n'abantu bari mu kuzenguruka muri roundabout ngakujya abanyesirayeli baruhaga bagenda mu butayu uko ejo hoze undi muntu akamaza ngo yafunga ikindi cana urategereza akatwikorerana akatumanukana akatugeza Bangladesh akatugarura kandi ako wewe si cama ciki je ndi mu nzu y'Akagara yanzu y'imfura z'imurenge niho nicariye niho ndi kubunyine uri kumbona yego data tugira ubumwe tugire nico naresoje mbwira abanyamurenge tugira ubumwe tugira urukundo habe n'abanyapolitike abanyapolitike bakijije se muze farahari bakijije ariko twebwe y'umuntu ngo abaye umunyapolitike mu bwoko bwacu ngo kuganti wobuke cyuzuzo indi mizira ko turakora ama etage turahwereye gutya turatariranye turacyari wa wundi turasa n'ababuze aho dukorera kubera abantu bafite imyumvire ipfuye ariko turatariranye ariko igihe kiza kigera inkikabyara yamara kubyara abantu bakamwa ku muhondo iyo ni isigamigani urayizi cyane niko basaza baza bavuga urakoze cyane turaganire bihagije bumvise
abakeneye kubaza ibibazo mushyira muri commentaire wenda tuzongera tumugarure aza asobanure cyane. Sawa murakoze cyane ibiganiro zacu nakagaruka nawe utaha.